Resavska biblioteka i Udruženje monarhista Svilajnac organizovali su u holu Centra za kulturu u Svilajncu promociju knjige Narodni budilnik autora Dragana Miloševića. Ovo literalno delo govori po rečima autora pre svega o ličnostima koje je srpska istorija nepravedno zapostavila. Prašina zaborava je prekrijela mnoge znamenite ličnosti srpske istorije, koje nisu uticale samo na našu, već i na istoriju velikih evropskih sila. Malo ljudi je danas upoznato sa životima i delima Save Vladislavića ili recimo Mihajla Miloradovića, a o njima itekako ima šta da se kaže. Da li je moguće da u Srbiji dođe vreme, kao što je bilo vreme najvećeg izdavača u našoj istoriji, Srbina Mojsijevske vere, takođe jedne od zaboravljenih srpskih veličina, za mnoge koji se bave izdavaštvom znaju da je u pitanju Geca Kon. A to je bilo vreme negde 20. 30. godina prošlog veka, kada su se naprosto knjige gutale u Srbiji, kada su vladale neki drugi životni, moralni kriterijumi, kada je bilo mnogo manje ovih velikih bratova, mnogo manje onoga o čemu je Toma, recenzent, govorio, i kada se prosto koristio svaki slobodan trenutak da se čitaju dela jednog Slobodana Jovanovića, Jovana Dučića, Ive Andrića i drugih poznatih naših književnika. Narodni budilnik je svetlost dana ugledao zahvaljujući izdavačkoj kući Kultura iz Zemuna. Narodni budilnik je rukopis koji smo svi mi, koji smo prijatelji Dragana Miloševića i prijatelji njegovih prijatelja, imali prilike i zadovoljstvo da čitamo u 2013. godini gotovo svakodnevno. Vredno je beležio datume i mi smo tu davali svoja pozitivna mišljenja, svoje priloge, svoje dodatke, tako da je jedna armija prijatelja i prijatelja dopisivala ovaj tekst. U muzičkom delu svečanosti gostima se predstavio izvođač srednjevekovne i renesansne muzike Dragan Mlađenović Šekspir. Sinoć kasno, pala magla u kraj Dunava, u kraj Dunava. Tu se šeta verna ljubav cara Lazara, cara Lazara. Otud ide sokotica perja šarena, perja šarena. Čitav program koji je trajao skoro 2 sata besprekorno je vodila mlada Tijana Stojadinović, a nakon završetka promocije autor se družio sa čitaocima i organizatorima večeri. Organizatori promocije jedinstvenog literalnog štiva Narodni budilnik su Resavska biblioteka Svilajnac i Udruženje monarhista Svilajnac. U ulozi konferencijeja odlično se snašla mlada Tijana Stojadinović. 29. oktobar. Mošti kralja Milutina u Sofiji. Na današnji dan 1321. godine umro je srpski kralj Milutin, rođen 1253. godine. Jedan od najmudrijih i najmoćnijih, ne samo srpskih vladara, već i na celom Balkanu. Za vreme njegove 40-godišnje vladavine, Srbija se od drugorazredne monarhije transformisala u najmoćniju državu Balkana, sa snažnom privredom, najmodernijom vojskom i obrazovanjem i kulturom u punom procvatu. Milutinov državnički put i uspeh omogućio je kasnije njegovom unuku Dušanu da od Srbije stvori carevinu. Kralj Milutin je prvo podigao moćnu privredu, posebno rudarstvo i poljoprivredu, a od tih prihoda formirao je pobedničku profesionalnu vojsku i procvat kulture, obrazovanja, književnosti, arhitekture. Milutin je bio veliki graditelj, podigao je najviše crkava i manastira u istoriji Srbije, više nego svi Nemanjići zajedno pre njega. Njegovo delo su Studenica, Banjska, Bogorodica Ljeviška, Gračanica, proširena Beogradska tvrđava. Podigao je ukupno 42 crkve i manastira u Srbiji, ali je gradio i na Svetoj Gori, u Solunu, Skoplju, Carigradu, Sofiji i Jerusalimu. Preuzimanjem prestola od starijeg brata Dragutina,
Milutin je vodio ratove sa Mađarima, Bizantijom, Bugarima, Turcima, a posle blistavih pobeda i primirja proširio je Srbiju od Mljeta i Zahumlja na Jadranskom moru do Drača na jugu, od severne Albanije do Epira i Tesalije u Grčkoj, preko skoro cele Makedonije i delova Bugarske. Prestonicu Srbije preneo u Skoplje, a sa pobedničkom vojskom stizao i do Soluna i Seresa na severu Grčke. Čak su ga i Osmanlije, koje je pobeđivao, zvale u pomoć kada su od drugih bile napadane. Zbog zasluga za srpski narod i crkvu, kralj Milutin je 2 godine posle smrti proglašen svetim kraljem. Interesantno je da je posebno u Bugarskoj i dan danas veoma snažan kult ovog svetog vladara, koga oni smatraju i zaštitnikom Sofije. Slave ga i veličaju i u Rusiji još od vremena Ivana Groznog. Nažalost, odnos srpske crkve prema kralju Milutinu jedna je od mnogih, ako ne i najveća naša sramota. Srbija ga je potpuno zaboravila, a većina Srba ni ne zna koliki je on značaj imao, a pogotovo je malo onih koji znaju gde on počiva. Njegove mošti odmah posle Kosovskog boja sklonjene su pred Turcima u selo Trepču, a posle pada naše despotovine crkva ih je sklonila u Sofijski hram Svete Nedelje. Taj hram niko od Bugara ni danas ne zove pravim imenom. Za sve važi opšte prihvaćeni naziv – Kraljeva crkva u Milutinovu čast. Svakodnevno se u Kraljevoj crkvi održava služba njemu posvećena, a vernici neprestano dolaze da celivaju mošti kojima se pripisuje ogromna moć. Preživela su brojne požare, nepogode, zemljotrese, napade ustanika i Turaka, kao i terorističku akciju komunista 1925. godine, kada su komunisti digli crkvu u vazduh i ubili više od 190 ljudi. Kao da mošti čekaju svoj povratak u Srbiju, ali Srbija to, nažalost, još nije uradila. Sramota koja i dalje traje. Ova objava je na Facebooku imala čak 36.122 sviđanja. Za muzičke nastupe bio je zadužen Dragan Mlađenović Šekspir, vrsni majstor renesansne muzike. Sinoć kasno pala magla u kraj Dunava, u kraj Dunava. Tu se šeta verna ljubav cara Lazara, cara Lazara. Otud ide sokotica perja šarena, perja šarena. Pitala je verna ljubav cara Lazara, cara Lazara. Ne videli na Kosovu cara Lazara, cara Lazara. Ako smo ga i videli, mi ga ne znamo, mi ga ne znamo. Ako li ga gdje vidite, vi mu kažite, vi mu kažite. Sinove sam i ženila između Gospode, između Gospode, a čeri sam razudala među Gospodu, među Gospodu. Dvore sam opravila, bolje ne mogu, bolje ne mogu. Oko dvora ruža cvate, ja je ne berem,
Recenzent knjige Tomislav Kresović nadahnuto je govorio o nameri autora da iz prašine zaborava istrgne znamenite ličnosti koje su itekako zadužile srpski narod. Velika je čast reći nešto o knjizi Narodni budilnik, koja je praktično nastala kao izazov Dragana Miloševića da na ovim modernim verzijama manifestovanja stava kroz Facebook, pored svog, rekao bih prosto, društvenog stava iskaže nešto i o istorijskoj tradiciji i ličnostima srpskog naroda koji su zaboravljeni ili potisnuti iz naših pamćenja, iz naših udžbenika ili se o njima nešto malo zna. Narod kada se porobljava od vekova, mi to dobro znamo kao srpski narod, on se porobljava tako što mu se zatire jezik, uništavaju mu se hramovi, manastiri i crkve i zabranjuju im se da idu u škole i da uče. To je bilo od vremena Otomanske imperije i svih okupacija, računajući i posljednje iz Drugog svjetskog rata, čiji današnji dan oslobođenja, Dan pobede, obeležavamo. Taj dan pobede, 9. maj, obeležava se i kao rušenje jednog poretka koji je spaljivao knjige, uništavao narode i kulture i koji se iz pepela podigao i danas je jedan vodeći narod, to su nemački narodi, Nemci, koji imaju veliku kulturu, ali očigledno da veliki narodi sa velikom kulturom znaju da budu i veliki osvajači i veliki tlačitelji kultura drugih naroda. Ako se pogleda preko puta, nas je vaša i srpska gimnazija koja je stara 2 veka, tu je i crkva i hram koji je isto star 2 veka. Tu je i Resavska biblioteka koja nosi ime stare Resavske škole, prosvećenosti i kulture. Dakle, Svilajnac ima kulturnu jezgru i pamćenje, a on se sačuva i na svom trgu. Mi u Srbiji ovde uništavamo svoje trgove, a trgovi treba da budu u svetilištu. Stara Grčka je na trgovima vodila dijalog. Tu je bio i Demosten i na trgovima se razvijala demokratija. Kod nas danas na trgovima se prodaje droga. Upravo zbog toga hoću da kažem da mi kao srpski narod i Srbija imamo jedno veliko pamćenje koje potiskujemo, izbacujemo ga da bi se uklopili u taj globalistički svet. Ali Srbija je bila i srpski narod i srpska nacija su bili deo i ostaju deo Evrope, kao stari narod i stara kultura. Zato nemamo razloga da se stidimo i zaboravljamo svoje veličine, svoje junake, svoje vladare i one koji se nisu uklopili u matricu određenog poretka. Mi smo posle Drugog svjetskog rata imali jedan poredak koji je imao zadatak da stvara novog čoveka, ali često da izbriše stare tradicije. Onda smo došli posle 90. godine, zaboravili smo tradicije nekog Drugog svjetskog rata, ali smo i zaboravili tradicije Prvog svjetskog rata. Danas se nalazimo u periodu kada smo skraćeni i kao država i kao narod sa dosta oronulim kulturnim i duhovnim baštinama i sa gubitkom poverenja i nade da možemo sami da sebe izvlačimo. Srpski narod ima snagu da sam sebe podiže i izdiže uz podršku sveta, ali svet ne može da uspravi Srbiju i srpsku državu. Može samo da je uspravi prosvećenost i posvećenost svoje zemlji, svoje kulturi i svom jeziku. Upravo zbog toga Dragan Milošević je u svojoj knjizi Narodni budilnik uključio imena, likove i ličnosti koji su menjali Srbiju, srpsku istoriju i narod. On je pisao, kao što vidite, jetkim, pitkim stilom, jednostavnim za
globalnu vežu Facebook i ono deluje kao jedna vrsta narodne edukacije, leksikona, male enciklopedije, da u velikoj neprosvećenosti koja kruži internetom i velikim prostaklukom pronađe neku vrstu duhovne kopče koja će biti bitna za stvaranje prijatelja, odnosno sabesednika na tim globalnim mrežama. Najveća stvar je kada se kaže direktno. I Dragan Milošević je u svojoj knjizi ispričao kroz 130 likova manje poznatih ili poznatih, ali nedovoljno afirmisanih, jednu kulturnu istoriju srpskog naroda od Nemanjića do Novaka Đokovića. Sava Vladislavić. Trostruki grof, po rečima slavnog Jovana Dučića, najveći Srbin svih vremena. Sava Vladislavić. Rođen je na današnji dan 1668. godine u Jaseniku kod Gacka. Sava, sin hercegovačkog kneza, bio je zaista čudo od čoveka. U svoje vreme jedan od najuspešnijih i najuticajnijih ljudi sveta. U današnjoj Srbiji, nažalost, za ogromnu većinu ljudi potpuno nepoznata ličnost. Sa urođenim, neverovatno obdarenim umom i razmišljanjem, najviše obrazovanje iz ekonomije, trgovine i moreplovstva stekao je u Dubrovniku, Španiji i Francuskoj. Pun avanturističkog duha i želje za što većim saznanjima, vrlo rano odlazi u Carigrad, gde brzo postaje uticajan trgovac i moreplovac. Ubrzo postaje i miljenik jerusalimskog patrijarha Dositeja, prvog duhovnika Ruske crkve za ceo Bliski istok, koji ga, oduševljen Savinim sposobnostima, preporučuje ruskoj diplomatskoj službi i već od tada počinje njegova saradnja sa Ruskom carevinom. Već na prvom zadatku Sava je uradio ono što cela ruska diplomatija do tada nije mogla. Da dođe do tekstova ugovora Porte sa Venecijom, Engleskom i Austrijom i da na bazi toga predloži Turcima mirovni rusko-turski ugovor povoljan po Rusiju. Zbog tog uspeha dobija 1702. godine poziv Petra Velikog da dođe u Rusiju i započne njihova međusobna saradnja koja će doneti toliko dobra Rusiji, ali i Srbiji. Prosto se čoveku zavrti u glavi kad se pogleda šta je sve Sava uradio. Postao je najpoverljiviji saradnik i prijatelj sa utemeljivačem moderne ruske države, najvećim ruskim reformatorom i vladarom. U ime Rusije, Sava je uspostavio mir sa sultanom na Prutu i zaključio savez sa Vlaškom i moldavskim knezom u Jašiju. U Carigradu je otkupio etiopskog roba Ibrahima, procenio da je on sposoban i poslao ga na dvor Petru Velikom. Pravnuk Ibrahimovog biće čuveni Aleksandar Puškin. Od 1716. do 1722. godine u Rimu je Vladislavić finalizirao konkordat između Rusije i Vatikana. Već do kraja 17. veka Sava je uspeo da prvi formira kompletnu modernu rusku obaveštajnu službu. U tom cilju prošpartao je desetinama hiljada kilometara peške, na konjima i kamilama, sa jedrenjacima i tako stvorio najveću evroazijsku infrastrukturnu mrežu u kojoj su bili uključeni čuveni dubrovački trgovci i moreplovci, pravoslavni monasi, brojni gradonačelnici i uticajni ljudi Evrope i Azije. Takva mreža omogućava mu je sticanje najvažnijih saznanja za formiranje moćne ruske države i njene vojne, privredne i ekonomske politike. Sava je Petru Velikom postavio pobedničku strategiju za rat sa do tada velikim i nepobedivim moćnim neprijateljem, Švedskom carevinom. Posle tog poraza nikada se više nije obnovilo Švedsko carstvo, a tu Savinu vojnu strategiju kasnije će primenjivati Suvorov kada je pobeđivao Francuze. Sava je bio čovek koji je omogućio da Sibir postane trajno u vlasništvu Rusije. On je čak 3 godine po ovlašćenju Petra Velikog vodio pregovore sa kineskom carevinom i uspeo da ubedi Kineze da se potpiše Kjahtanski sporazum kojim se Sibir dodeljuje Rusiji. Razočarani kineski car pogubio je zbog neuspeha pregovora 2 svoja čelna pregovarača, ali je za Savu rekao da je to najsposobniji čovek Evrope.
I Savi je dopustio da bude jedini stranac koji može ući preko dana u Peking, pa čak i da sagradi prvu pravoslavnu crkvu u Pekingu. Sava je 1711. godine spasao rusku državu od bankrota, tako što je Petru Velikom preporučio, a ovaj prihvatio, kraće stvaranje prve inflacije, kojom se izbeglo povećanje poreza, a dobija novac za neophodno naoružavanje vojske i odbranu od turske objave rata. Sava iz Hercegovine Petru Velikom doveo svog zemljaka, dokazanog ratnika Mihajla Miloradovića, čiji će potomak postati slavni ruski grof, neustrašivi general Mihajlo Miloradović, glavni strateg u do tada najvećoj svetskoj bici, Borodinskoj bici iz 1812. godine, i pobedi ruske vojske u otadžbinskom ratu protiv Napoleona. Vladislavić je bio veliki srpski nacionalista, nikada nije zaboravljao Srbe i Srbiju, pa je čak i Petru Velikom objasnio da je srpsko nacionalno pitanje najvažnije pitanje Balkana. Od tada počinje briga Rusije za Srbiju, a njih dvojica se osnovano smatraju utemeljivačima tradicionalnog rusko-srpskog prijateljstva. Narodni budilnik je svetlost dana ugledao zahvaljujući Udruženju Kultura iz Zemuna. Udruženje Kultura oformljeno je posle božićnih praznika ove godine i u planu nam zaista nije bila izdavačka delatnost kao primarna. A ispade da nam je ovo tako krenulo za rukom da ne znam da li ćemo stići nečim drugim da se bavimo. Narodni budilnik je rukopis koji smo svi mi, koji smo prijatelji Dragana Miloševića i prijatelji njegovih prijatelja, imali prilike i zadovoljstvo da čitamo u 2013. godini gotovo svakodnevno. Vredno je beležio datume i mi smo tu davali svoja pozitivna mišljenja, svoje priloge, svoje dodatke, tako da je jedna armija prijatelja i prijatelja dopisivala ovaj tekst. Sasvim slučajno pojavili su se zahtevi iz čitalaca na Facebook mreži da se ova knjiga i odštampa. U tom smislu mi smo se sastajali više puta na našim redovnim kafama i konstatovali da je vreme da razmišljamo o tome, eto mi imamo udruženje, Dragan ima rukopis, da mi to lepo stavimo na papir i toliko smo vredno radili da smo par puta, Boga mi, imali zdravstvenih problema jer smo želeli da se knjiga što pre pojavi. Ne verujem zaista da je iko od nas očekivao da će knjiga doživeti ovo što doživljava u Srbiji. Znači promociju u Ruskom domu i to ne bez razloga, zato što vidim da smo to ispustili do sada kažemo, zato što ova knjiga donosi mnoge istine i u Srbima i u srpsko-ruskom prijateljstvu, o srpsko-ruskom sabratstvu, nečemu što je u ovom trenutku toliko aktualno. Tu ne bi trebalo da bude sumnje, jer barem 40% teksta ove knjige na 500 strana svedoči koliko smo mi povezani i koliko su tesne naše veze. To je bio razlog što smo bez ikakvih problema dobili termin u Ruskom domu da knjigu predstavimo upravo u toj instituciji u Beogradu, u Srbiji. Ono što je bitno za knjigu koja ima 500 strana, pored toga što je ona nezaboravnik, što ona propisuje jedne tablice vrednosti, što je ona pisana jednim lepim, čitljivim, popularnim jezikom koji ne zbunjuje, koji govori na jednostavan način o tome šta je Srbija bila i šta Srbija i treba da bude, i šta treba da sačuva, i šta je najvrednije, i na koga treba da se ugleda. I da Srbija možda nije ovo što je danas upravo zato što je zaboravila, jeste knjiga koju bi trebalo svaki dom da ima za sve generacije u kući. Ona je izvanredno štivo i za decu, i za njihove roditelje, i za njihove dedove koji će se podsjetiti svega ovoga, koji ovo sigurno znaju. Knjiga je idealno štivo, kada smo je objavljivali, isto smo imali u vidu da je propratimo jednim cirkularnim pismom. To ćemo verovatno i učiniti kad malo stanemo na zemlju, jer verujte, od promocija i poziva za promocije ne stižemo da se prosto konsolidujemo i da napravimo neki plan šta ćemo dalje sa rukopisom i sa knjigom. Knjiga je idealna za
recimo maturante, za poklon najboljim đacima koji treba da je unesu u svoje domove, u kojima treba da zauzme zaista bitno mesto, jer ona svedoči o zaboravljenim, najčešće zaboravljenim i nedovoljno proslavljenim srpskim junacima, srpskim herojima koji su u ime svoje otadžbine branili, čuvali i proslavili širom naše planete. Ona sadrži i brojne opomene u brojnim postovima koji se ne tiču samo ličnosti, o našoj praksi, o primjerima kada smo bili veliki, o primjerima kada smo posrnuli, i ona i na taj način opominje. Ona je i svedočanstvo ne samo o prošlosti, ona je svedočanstvo i o nama danas. U narednim dopunjenim izdanjima nadamo se da ćemo naći mesta za brojne sugestije koje stižu sa svih strana. Čime da je dopunimo, ima tu sigurno ljudi koji će morati da dobiju svoje mesto. Mi pravimo takav jedan spisak, tako da ono što je za knjigu vrlo karakteristično je da je ona jedno živo štivo. Ona nije završena knjiga, nije dovršena knjiga. Knjiga će se dopunjavati, zato je možda veoma korisno imati prvo, a onda pratiti i naredna dopunjena izdanja. Osim Save Vladislavića, još jedan Srbin pored naše obeležio je i rusku istoriju. Jedan od najslavnijih i u svetu najcenjenijih oficira svih vremena, Srbin, ruski general, grof i gubernator Mihajlo Miloradović. Rođen je na današnji dan 1771. godine. Miloradovićev otac Andrej bio je takođe general u vojsci carske Rusije, a ova srpska porodica, ovenčana oficirskom slavom najvišeg ranga u Rusiji, samo je deo velike hercegovačke porodice iz Dubrave kod Stoca. Mihajlo je bio izuzetno obrazovana ličnost. Školovao se na univerzitetima u Kenigsbergu i u Göttingenu, a vojne nauke završavao je u Strasburu i u Metzu. Imao je meteorsku, blistavu karijeru u kojoj je iskazao neverovatnu vojnu veštinu, sjajnu stratešku mudrost i zadivljujuću hrabrost. Vojska ga je obožavala jer je imao redak dar da komunicira sa svima i da sa njima deli sudbinu u svim bitkama u kojima je učestvovao. Neustrašivi komandant bio je na čelu ruske Dunavske armije koja je odnela velike pobjede nad Turcima i zauzela Bukurešt 1806. godine. U Bukureštu se Miloradović sastao i dogovarao sa Karađorđevim izaslanicima, a učestvovao je kasnije i u italijanskom i švajcarskom pohodu pod komandom Suvorova. Kao vrlo mlad i uspešan general, sa briljantnim pobedama od strane ruskog imperatora Aleksandra I, dobio je visoku poziciju gubernatora Kijeva. Večnu slavu Miloradović je stekao u jednoj od najvećih pobeda carske Rusije, pobedi nad Napoleonom u čuvenoj Borodinskoj bici. U toj najvećoj svetskoj bici zabeleženoj do tog doba, Miloradović je odigrao ključnu ulogu kao komandant centralnih pešadijskih snaga i glavni strateg ove sudbonosne bitke koju je vojevala carska armija ruskog imperatora Aleksandra I pod komandom feldmaršala Kutuzova. Kada je pobeda Napoleona bila skoro sasvim izvesna, Miloradović je sjajnom taktikom uspeo da zadrži Francuze dovoljno dugo ispred Moskve, da svoju vojsku dodatno opskrbi i popuni, a da se Francuzi promrznu i izmrcvare. Kada je nakon toga Napoleon krenuo u Moskvu, Miloradović mu je spremio klopku koji se Napoleon doživeo stražan poraz, iz koga se više nikada nije mogao povratiti. Francuzi su sa teškim gubicima bili prinuđeni na povlačenje iz Moskve, a Kutuzov, Miloradović i njihovi saborci dodatno su ga razbijali okončavajući Napoleonov pohod u Rusiju teškim, nedoknadivim porazom. Na promociji knjige autor se također obratio publici objašnjavajući šta je bila osnovna zamisao i ideja za pisanje Narodnog budilnika. Pre svega želim da izrazim zahvalnost mom dragom prijatelju Dušanu Lazareviću, za koga me vežu brojne uspomene iz divnih prošlih dana, Udruženju monarhista iz Svilajnca i Resavskoj biblioteci, što ste među prvima uputili poziv da se ova promocija održi u vašem gradu. Dakle, u blizini jedne od legendi naše istorije, da je i spomenik Stevi Sinđeliću. Također vam zahvaljujem i što ste ovako divno organizovali. Ne samo da ste nas pozvali, nek ste veoma organizovali
posvećenu književnu veče i promociju moje knjige. Pa eto i moja prva impresija odmah. Posle ovoga što je Žana rekla i moj prijatelj Toma i što ste čuli od sjajnog Šekspira umetnika, možda se usuđujem čak reći, možda i više priželjkujemo nego što je istina posle naših promocija u Ruskom domu, u Zemunu i nekih drugih, da li je moguće da u Srbiji dođe vreme, kao što je bilo vreme najvećeg izdavača u našoj istoriji, Srbina Mojsijevske vere, takođe jedne od zaboravljenih srpskih veličina, za mnoge koji se bave izdavaštvom znaju da je u pitanju Geca Kon. A to je bilo vreme negde 20. 30. godina prošlog veka, kada su se naprosto knjige gutale u Srbiji, kada su vladale neki drugi životni, moralni kriterijumi, kada je bilo mnogo manje ovih velikih bratova, mnogo manje onoga o čemu je Toma, recenzent, govorio i kada se prosto koristio svaki slobodan trenutak da se čitaju dela jednog Slobodana Jovanovića, Jovana Dučića, Ive Andrića i drugih poznatih naših književnika. I u tom vremenu taj Geca Kon, koji je oštampao više knjiga nego što smo mi Srbi imali glava u tom periodu, bio je jedan od najbogatijih ljudi, a isključio se bavio izdavaštvom i prodajom tih knjiga. Pa molim se Bogu da dođe vreme da preduzetnici i svi oni javni radnici koji se bave izdavaštvom postanu makar jedan korak bliži tom putu kako je išao sjajni Geca Kon. A odmah ću vam izneti jedan raritet koji je vezan za tog sjajnog čoveka, jer mi smo u našoj istoriji imali mnogih ljudi koji nisu bili samo Srbi, ali koji su primili našu nacionalnost ili su primili našu sjajnu pravoslavnu veru, a koji su svoje živote i svoje porodice uklesali u našu istoriju. Jedan od njih je bio i Geca Kon, dakle Srbin Mojsijevske vere, poput Stanislava Vinavera, poput Otova i Pavla Bihaljija. Geca Kon je bio prvi čovek i čovek koji je napisao najviše tekstova i izdao najveći broj knjiga u najtragičnijim danima naše istorije, to je u vreme Velikog rata, kada je sva naša vojska, naša vlada, sav naš mladalački krem personifikovan u onom divnom đačkom bataljonu 1300 kaplara, kada su bili mimo naše države, on je ovde pod Habsburgovcima koji su okupirali i Svilajnac i Beograd i celu našu Šumadiju i Srbiju, pisao, nije se ničega bojao, o trijumfima na Kolubari, na Ceru, na Drini, o herojstvu naših junaka. I upali su mu Habsburgovci u njegovu izdavačku kuću, 3 godine ga zatvorili, spalili mu sve što je imao od svoje imovine i od svojih knjiga. Taj Geca Kon, posle pobedničkog povratka naše vojske, ponovo je počeo da se bavi izdavaštvom, ponovo je krenuo od nule i postao možda najbogatiji čovek u tom trenutku. U svakom slučaju, na taj zaključak upućuje i činjenica da je Geca Kon bio vlasnik prvog privatnog automobila u našoj zemlji. I nećete verovati, tadašnjoj kraljevoj vladi, koja nije bila sad kao ova današnja sa hiljadama automobila i tako dalje, pozajmljivao je taj svoj automobil kad nam dođu diplomate i državnici i su drugih zemalja u posetu da ih provoza malo i da im pokaže lepote ove naše Srbije. Eto, to je jedan moj utisak i hvala vam što ste došli u ovolikom broju. Ja sam uveren da će se i ova knjiga u mnogo većem broju čitati i u Svilajncu, jer Svilajnac sa svojom istorijom i opšte Pomoravlje zaista ima šta da nađe u ovoj knjizi, s obzirom na istoriju i prošlost koja je ovde tako poznata. Sad, pomenulo je Toma ovaj zaborav i zaista tu su i moji prijatelji Ranko Janjić i njegova ekipa iz Kragujevca, oni pripremaju posebnu promociju u Kragujevcu, ali su došli da vide iskustvo vas Resavaca. Sad, kad uđete u onaj spomen dom u Šumaricama, jedan od najznačajnijih i najupečatljivih, ja bih volao da bude i najupečatljiviji, da ako je moguće da Ranko i njegova kolega još više uokvire taj natpis, stoji upravo rečenica koja je moto moje knjige, a to je zaborav je najveći srpski greh. Ja sa ovom knjigom sam želeo da ne potvrdim to, nego da dokažem da to nije samo naš najveći srpski greh, a nesporno jeste, slažem se, jer je to alarmantno upozorenje koji treba dalje da stoji, nego da je to i najveći neprijatelj našeg naroda. Evo zašto to zaključujem.
pored svih tih političkih uticaja, objektivnih problema koje imaju mali narodi, o čemu je divno pričao recenzent kao i uvek Tomislav Kresović, ipak mislim da je naš najveći neprijatelj upravo taj naš zaborav, jer smo pod tim surovim vetrovima dve užasno preteće i posledične ideologije jugoslovenstva i ideologije komunizma, upravo potpuno došli u situaciju da smo gotovo zaboravili našu istoriju. I sve ovo što nam se sad događa, da ne govorimo politički, ovo ekonomsko, privredno, socijalno, egzistencijalno, konačno najozbiljnije moralno postradanje, najvećim delom po meni je uzrokovano time što smo mi jedan od retkih naroda koji ima tako bogatu istoriju i takve ljude koji su dali grandiozne poduhvate i civilizaciona svetska dostignuća, a da smo mi to zaboravili. Znate, najveći svetski narodi ne dozvoljavaju sebi luksuz da zaboravljaju svoje legende. A otiđite kod nas po knjižarama našim, evo i do današnjeg dana, pa pogledajte da li ćete pronaći jednostavan naspic na nekoj knjizi, Istorija Srba. Ali ćete zato naći od 1953. godine još uvek aktuelno i prisutno izdanje Istorija naroda Jugoslavije. I u toj istoriji od 1953. godine posvećeno je prostora srednjevekovnoj Srbiji, a zna se šta je srednjevekovna Srbija bilo, isto toliko koliko i srednjevekovnoj Sloveniji. A znate, srednjevekovna Slovenija u tom periodu gotovo da nije ni postojala. Eto, sad naša generacija, da ne kažem generacija naših roditelja, ali ovi koji dolaze tek posle nas, ako se nešto korenito ne promeni, mi smo definitivno na putu hazara. Sve ono što je Tomislav govorio ovde, o jeziku, hvala Bogu, evo ja sam na svojoj Facebook stranici pre 3 dana podržao, zahvalio Nacionalnom savetu za prosvetu, koji je konačno poništio užasnu jednu stvar koju je bivši ministar prosvete naložio svim srednjim školama u Srbiji, to je bilo pre nekoliko meseci, a to je da se u srednjim školama Srbije nedeljno časovi srpskog jezika svedu sa 3 časa na 2. Pazite, sa 3 na 2. Ja sam učenik slavne Zemunske gimnazije, bio sam prirodno-matematički smer, imao sam svaki dan na prirodno-matematičkom smeru čas fizičkog zdravstvenog vaspitanja, da bi bili zdravi, moralno vaspitani ljudi, imao sam čas matematike, imao sam čas srpskog jezika. Neću da govorim o društveno-jezičkom smeru, nego o prirodno-matematičkom. A, što Toma reče, kad vam uzmem jezik, kad vam uzmem crkvu, kad vam uzmem običaje, kad vas teram u ovo vreme da menjate i svest, pa vam uzmem još 10-15% teritorije, mi se svodimo na narod koji je definitivno na putu hazara. Ne učinimo li nešto, a ovo je moj pokušaj i mojih kolega i koautora, svih Facebook prijatelja, da pokušamo da makar malo ublažimo i zaustavimo taj zaborav. Jer definitivno svima nam je neophodna ta jedna istorijska lekcija, da doznamo konačno ko smo, šta smo, gde smo, s kim možemo da bi opstali. Ako to ne učinimo, onda ćemo biti, za mene vrlo sjajna izreka koju veoma poštujem i ona mi gotovo svaki dan bubnji u glavi, Danteova, kaže da će najmračnija mesta u paklu uvek su rezervisana za one koji u trenucima najveće moralne krize svoje nacije zaćute ili su neutralni. Dakle, da pokušamo da iz jedne istorijske lekcije shvatimo da na dostignućima tih naših legendarnih, zaboravljenih, oskrnavljenih, prokaženih ličnosti, da smo bili kao Srbija i u mnogo težim vremenima nego što smo sad. Ali da smo, i kad smo ostajali čak i bez države, da smo uspeli da opstanemo, da se uzdignemo i da postignemo takve rezultate da nam se ceo svet divi. I sad samo želim da kažem da je Žana, malo ću samo ponoviti, Žana je rekla, ja sam krenuo sa jednim malim eksperimentom, ja sam prirodnjak, bežao sam kod đavo od krsta od tog Facebooka. Trivijalne stvari,
razno razni kompleksaši, fotografije se nižu dnevno po 6, 7 puta, 8 puta i tako dalje. Traže se poznanstva i bez potrebe. Dobro je imati poznanstva, što više imaš prijatelja, imaš od koga što više da naučiš i vredniji si čovek, ali brate ima preterivanje. I rekao neću. I onda, kad sam imao ovo u glavi od Dantea, kad sam imao da kao normalan čovjek, roditelj, moraš nešto učiniti, onda sam rekao, daj da testiram da li to najmoćnije sredstvo, ta društvena mreža, Facebook, najmoćnija komunikaciona, informacijono sredstvo, može da se upotrebi za neku pozitivnu stvar. I tako sam krenuo, krajem 2012. otvorio Facebook stranicu, imao neki svojih 30-40 prvih najjačih prijatelja i 1. januara, 2. januara napisao članak, danas je Branko Ćopić, veliki književnik, danas je, šta ja znam, Ognjeslav Kostović, najveći inovator srpskih svih vremena i tako dalje. Ja sam prosto, kao što Žana kaže da smo iznenađeni sad ovim posetama, ja sam bio iznenađen pozitivnim odnosom ljudi. Da je negde već posle februara meseca prošle godine meni prosto savjetovano od vrlo sposobnih ljudi, nemoj da prestaješ, kaže, ja sutra jedva čekam da otvorim stranicu da vidim šta ima novo, šta mogu da, do toga, verujte, nije prepotencija, to sve stoji kao dokument na stranici, možete to uvek pročitati, kaže, ja i pored svih svojih akademskih znanja, nikad nisam čuo za Savu Ladislavića, nikad nisam čuo za Miloradovića, pazite, nije to greška ni mladih, nije to greška ni svih nas i ja sam to u jednom trenutku doznao, ni svi koji nisu doznali. Greška je onih koji su izbrisali, iscepali te najistinitije stranice, najvrednije stranice iz naše istorije. Zna se i zbog čega. Zato smo i došli ovde. Ako to ne iskorenimo i ne izvučemo iz pouke, iz naših velikih grešaka u prošlosti, a ne oslonimo se na najsposobnije i najkvalitetnije ljude, mi ćemo definitivno biti onda i sami, svi koji sedimo saučesnici u ovom nacionalnom samoubistvu. Udruženje monarhista Svilajnac je srednjoškolcima koji su pokazali najbolje rezultate na takmičenjima iz istorije poklonilo po jedan primjerak knjige Narodni budilnik. Kako kažu, sa željom da simbolični naziv probudi mladost Srbije da ne zaboravi svoju slavnu istoriju i njene znamenite ličnosti. Na kraju večeri autor se druži sa čitaocima potpisujući knjigu, a delo može da se pročita i u elektronskoj formi.